Galati atumpi pakhat. Galati ko ran pol nena tirtha pol in cha kalaukwat. Thu thang cha phangding I tirtha sidinga hin milai I hril mi le tha mi kasilo Jesu Khri thi nak isin athau ter tu pa pachien le ama Jesu Khri I hril mi le tha mi kasi hitoki a ummi una pol la thon Galati I ko ran pol chibai kalobuk asi kan pa pachien le boy pa Jesu Khri in sang fa nak le te nak chu lo pe ram se tuisan san sia sung isin kan ni luat ter dinga Christian pa pachien du nak thlunin kan sual nak ronga anun nak pezo pa pachien hena sun loi nak chu akum khwa in cham chin ram se amen thu thang cha pakhat Giang kar lo te sunga Khri zang fa nak thon alo kau tu chu nang dun tun I thu thang tha dang nan pan lo li kamutika kamanga bang ngai thu thang tha dang a ngai ruang I kati mi asilo nan chin lung alo nai nok tu le Khri thu thang tha thleng atum re ro tu minung an ruang I kati mi asi kan ma si se wan chung mi khal si se nan ne ni kan phong cha mi thu thang tha silo in thu thang tha dang sim tu an asia chun cham siat sikau se kalau sim zo na in atua ka sim sal kau pe nan pom chia mi thu thang tha selo thu thang tha dang sim tu chu cham siat sikau se heti I kati tika milai lungkim na khorero kabang mo katum mi chu milai I lungkim pi na kasilo pathian I lungkim pi na kasison milai I thangthat na ka hol mo mi ma I min that na ka hol asia chun Khri I na ton tu kasilo ding Khri I tirtha changna ka ule kanautla thu thang cha ka phong mi hi minung I thok mi asilo ti I nan ne na kalang ter du mi asi minung nen I sin kanga mi asilo milai zo man I injir mi kha asifon lo Jesu Khri ama in kan nen I aphong mi asi karak nun chan theu dan chu nan thei thlu ko Judea biak na ka thlun laya chun pathian I ko ran pol ka hrem siat I chimit dinga karak zuam chiam cho Juda biak nak thlun lama chun ka khuk thi laka afel big mi kasi kan pu pa dan thlun lama chun a hlei che in rinsan tlak tak tak kasi sikal sela pathian chun azang fa nak thon in kaswa hlan manin ifil I ama I na tuan tu siding ikaw thu thang tha gentle mi ne ni phondinga afapa kan ne ni arun lang terteka milai zo man thuron ding a kapando Jerusalem I a ummi katha mi tirtha araksi zo mi polkha kapanlo zamrang in Arabia sona cafe I Damascus a karak kirsal kumtum nu longa pita tongding in Jerusalem a cafe I anena zarni kacham ka boy pa I naw pa James Sherlow tirtha dangzo man ka tonglo hiti I kangan mi hi tudikasi thupan asilo ti chu pathian ama in athei chui nuwa Syria le Cilicia rama cafe chulaya chun Judea ram Christian Paul chun pumpakin in thei hri lo indak shrem rero tu in atua chun seswa arak tum mi kanjum nak thula chu aphong chem chawasi ti in mi I ansim mi an thei I chuti in keima ronga pathian an thangthat Galati atumpi pakhat